right. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. You are too. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna, Hosanna. Ya vi ele cho ne vai ngole. Ole aso ye por ne vai ngole. Amen. Ole afia fitono sio macho chino samu. Ye ole ya udia wo tato wote eli tu lai tolu. Yo se mi foi neta to pokala meu testimony awa. Ye ele tua. Lenta usinga ilo soifua maselo wola. Yo mfentato wo dia manu mai ne vai ngole afia ya tato fianga ye foi matiu tem favor. Ngalwenga fight tono ainga ye ngata foi leo yo tono company tasi ya mase foi mtanga lwenga ale malo ya malo lava ngalwe malo for tau pat mase foi yo le fati no ino tiu te ngalwenga tono so smelo engalwe ma au nai foi ya ela foi vala au winner so ifua ya mase foi yo le ne yo langa lo eso ifua mo lai yo tatono ne mai ngala fiafi ya oi fatalo fatu se tato ainga ole testimony hour ya ila usunga tato taita ila usunga Mikael Preta ya ngata foi le fale tua ya mase foi ole ainga fatalo foi usunga fa ainga mase foi ole fale tua o woma pa anga tato testimony hour ye fa so fatalo fa testimony hour ne vai ngala fiafi ile taita ile sunga ya Elia Tavai ya vi ya le atua paptai fo le atua dan fa malo longa ya mase fo le so fu malo tulu ilo fa piona ya fa por so fu tato sunga ya bishop abi ya le atua ma wa pelon so fu la le ya le kai por so fu ko inga o fa piona ma wa pele ya no ya sia yai e tu chino ngalwenga le atua ya vi ya le lo fa mala ngale le atua ya tsetso ne vai ngala fi ya o fatalo fanal tato ali faulo Yesu Kristo mfai tato ve tato le ainga fatu tua ya la sai ina tato se tatalo matai tato pokala mene vai ngala fiafi oli lava mato loto yati o tama fatai fu yo mato loto ila wa fio ne vai ngala aso mato murmuri yati oilo mato loto fa manu ono lo fama lo wanga le lo mato tamai lo mavaya te mato ile aso male aso ile te mi male te mi tama fa fitai lo wanga le te le tula fo ina mato we si le fia foi por kalame ngata foi le vala awina o nanga te tasi lungo upenga ta langi Main Street te tasi lo mato tamai ngata foi le por kalame lungo lo mato tamale ale Clopor Kingdom la maso watua bala aula wa fio ya angale lei famanuia Main Street tsa le ngata foilia yo o ananga lo fape na fasi no iti utem favor ngalo luwe mo la wa fio e ale la upu mo le lulu ina lo mato tama por faso ina fo yo lo fina ngalo ne ya la ngona i mato o ta pena lo mato langa a o mato ya ile tino nei talo tama mato talitsono le o mato no nei tama elo se mato no moni lo mato watua nei la langi lo mato no forma wai wo umana etape na ina no fuanga mane nu umola ufana o e fia malo fayati oi famanu ya la upuri ne ya fia fita ma famanu e fotfala ngolongo la ufana ya ile ngale le yo la wafio bo faso ino lo fidingalo ele lo up ona o Yesu o wole mavala awa tswai ne ya fiafi amen amen yo tsatsoro ne ya fiafi wa ilunga tsatso por kalama testimony awa ia por tsatso to fight out for ia moni o tsoi foi lo finangalo se faso ia se toi famanatu ia se toi longo puya li lo finangalo
e aona tatou tu fatasi amene le fana wale atua ia pole a inga le fatu atua mo wala tatou tu sifetau nei mai ngala fiafi ile mo le pe teru lona mta upu 5 e fa mo le pe teru lona mta upu 5 foi upu fitu fa pelo fetawina a wala tamalinga ta anga me umalava ole na ia fa auto tai ma ia matalo o so matatalo amene ia fatalo fatilo sunga fatonu malo foi lo pale mai foi ne vai ngala fiafi tatou pokalame ia ole testimony hour amen hallelujah maya ya le ya se manatu ya pose mau foi mena fengo pa ia le atua ni ya fia mai au lata malenga ta anga me umalava ole na ia fa auto tai ma ia matala o so matatalo amen evi ele atua ole polo inga ese ia pose fa malo si foi pose manatu foi fa peona tu watu yo autafa ina ia fa peona tato toe sila mamau iai matato va ai mamau iai itu langa mame umolo tupu soifuanga maleo langa lo esoifua ma o wola foi que le swing ole la langi wa kele foi ese o kakova aya wa tele foi fai longa o lo fa peona tau tala yele upole atua vai paulea o fa ole paulea ole asole feme ole asole atua ole asole ali e kele ai mo me o fai longa ka ke va aya e fa pengala se le psa inga nei va inga le afiafi ia pose tau longo ia pose manatu fo ia e tau na tu watu yo autafa inga ia ka ko velo aso ia ma ia tato mafo fo lo to ia ele o se no fo ngane nei mo tato le o cristiano amen ele o se la lo langi nei mo o ele lo fa ile atu ma ngalu e fo yo lo ia lo fa mo amen o lo ia lo fa mo fa mena manatu nei va ngala fiafi a uala ta maile ngata anga me o malava ole na ia fa auto tai ma ia matala o to ma ia tatalo amen ia e ke kaule mga ku faapia amea o so tanga tsela po senga de upole atua ai pe ngale e fangu le loto ne mai ngole aso ai me se foi fetso wina foi upole atua por tape nanga foi mose manatu e momoli atu lungo tato por kalame ne your testimony awa mai walata mai ngata anga amene wakakova aya por kalame mame umale atua amene elio se mena ke ele cristiano elio se me foi fate iai o ele atari imale afine ole atua wa e masani wa e loale upu wa e silafia ma malama imea umo fa peona fetsalai ele atua le upu amene elio se upu fa fe ele se upo se awa ele se upo se fai evangelia ele se upo foi a tangata e fa mai leo mai fai me la ko por kalame tangata wa vala awina ele atua wa fa aso so ina lo lato so fu yo mai tsala ele upo le atua ma au mai foi se fa mano si au ya ti oi ma ele ngi upo la to amen ole upu ole atua amen wa au mai e apostolo fa peonga au mai ko e ki e ti matsa yo tsato langa au ona ma fa malo si au wai mai fa pine ilo fina ngalo malo manasu me umo fa peona atutupu ole atutupu ole afa peonga kakoa va aitino loa ina ua tupu amen watu la mai ma watupu mai le me fa peona tatoa tala no ye ne ya fa mai walata mai ngata anga walaka mele kaimi ele tu le kako ke fa kalikali e por kalame ele tu wa femi e ile kaimi susungu o mai la vale ngeia le ngeila lo langi amene ayona po no ana fa umatia ele la langi le lolo amene femi wa fiutanga ka ke fi va fiutanga te be ko ka ka ile manatu le o le tato por kalame ne vai ngala fi fa mai wala tamale ngata anga me umalavo lena ia fa auto tai ma ia matala o to amene o se la pata inga lai au mai ele apostolo o se fa manatu ele fa peo ka fa ala apostolo sa au mai le ai ole au mai ona ole mana onga lai le loto le apostolo ia ave o matangata ia ave o matangata ole malo le atua ia ave isa to matangata e fa manuia ia ile atua e manuia wo man ta pena ile atua mo e alo rofa ia te ia
Awafu utato ilo. Yo fa kasiale le anga malele. Amen. Yo fa tasi fo ile amio le anga male amio lele. Amen. Ome ya tato tilo ye kako kapena. Tato tapena ngale. Le tato tapena ya. E piki ai oile mea ya. E kesila fiama o mala malama ya. O mea ye loa nau ya ilo tato watua. Ya ona tato fatino. Ya fo ona tato ngalului. Ya fo ona tato fatino ina. Amen. Ma ia mua imea umona mawe o tsolia alofa nau. Amen. Ya atau tala ile alofa oka gele yo tangata. Fatino ina neme ole alofa. O isi alofa mettono lato loto no le una ngaluwenga le ngapa ia lai au mai fesoswani na yo tua oi fesoswani na yo inga alofa peona via mawa se fesoswani ai mese fene tangata lima vai ai mese foi lato alofa pea ngai inga le nganga ka fainga luwenga o ngai inga foi olo kawati ya tono lato inga alofa peonka koi lua nei tangata tawan tatoa fesoswani ai patato walo lofa yai Keloi, ele ka weyo le me fama ke alofa. Ai ine unga luenga fatino. Amen. Fama o kaso walofa ya pai e ka alofa sikoya inga. E ka alofa kero sia inga nga. Kero sia inga nga e ka alofa e. Lai masese fainga luenga ya uko ngai ka maiki. Wore sika nga ka makua wore sia. Ole nga luenga fatino. Ole me piko sidi nga na mana ia ele atua. Amen. O lau nga luenga fatino. O lau o lo walofa faali mea te faa o mea fatino mai ai lo walofa malo wanga lele e lo ai lo so tangata le loto la yati oi amen e kele o fayala ono lo va ai le tino mai fa pese lo mai kan kala nga luenga la fatino kelo fa yo se mea ba tuele atu yati oi ele file mulo loto e ke leo sa loko foi amen se longa te fatino le le lo fale fa kwa e lo le wa e ma se mapusanga amen fa kwa e lo foi le wa e ma se file mu amen langa o me ale tu o ele ka alo isis e ke le ka alo ile manga ye mai wala tsa malinga tsa anga o re ka penganga o itato langa ka ko ye le kai muli amen o tato ye le taimi o le nganga pa ia fa fe kai foi le tu itape nanga le tu ina wa afiwa ele le alo le tu Yesu Kristo wa fiele langi amen ina wa umale le misiona amese foi lantala inga ya amese foi na tape nanga foi le lalo langi ina ya lato mala malama fina ngalo lontama bole fina ngalo le tu famele Yesu lo na auso ole a o walu oi fa me le tala Yesu lo na auso awa ko ke ku wale me nei se yo to moi ma wale me o mana fola ina mai ole atsa ole nganga pa ia ngang fitsa lai pena sa no Yesu lo na auso fa mai awa ne o to tu ua Jerusalema se yo to moi ma wale me o fola mai amen awa fa ila nga o mangi fo ila ngai vai tsau so fuanga lo tatso yai ma vai tsai o Yesu Kristo afa pela kilo fo nei me mo yai o ka fale la tsai se long ke ale pasi o ka se long o fai ka vale fa koi o fale ali le nga kai nga sa vai pe ngi manatso tu po mani o langa fa tu sa foi pe na fa pe foi o pokala me ai ale atuale ya fa sa vali on o Yesu afa me ala o Yesu le ka la i fe o Yesu e causa ili se pase se causa ili se e ke alu yai a foanga le atua ona o oe foanga le atua ona o o le alofa le o le atua le o mafai ona ia tu ua amene e alofa i tangata e alofa ia se oe e alofa la tangata na fai e alofa fo ia te amene ai fa kaile so fa mai ia fitrenga Yesu lo na so ala sta uni Yesu e ave ile langi amen mai a wato te tu ua Jerusalem se ia o to mo i maua le me o forfola ile atua ala me le forfola ile atua amen o le nganga pa ia o le atua e kau muli e to alua ma oi e ngalulue ma oi e musu ya te oi wa mea umatatu te mana o mia ka ko ke kalulue fatasi male nganga pa ia o le atua amen le ala wa maliu e se Yesu le lano langi amen o toi fo Yesu le mena a wina mai ye le atua le fa mea o le nganga pa ia le wa ngalue le tsemile nei wakako yele kaimi o le nganga pa ia wakako yele kaimi o ka penganga o tsangata wa watsato lo matsato ma wa sila fia ma o malama amen wa mai wakako yele kaimi o ngata anga
e yele kai mo le a mu mai nei la lo langi amene o yele kai mo le a mu mai nei la lo langi le ai se ngofuanga ko ngofo se Cristiano le fa se ngofuanga ngofo itsa ngasa amen ai se a o nga wa fa umatia ele fa umatia le la lo langi ngeka ko ke ya ele se la lo langi ku maule ka ko ke le te fio ma e ala lai ya mo no fono fo tsoi foi ma amen e yele kai me fa umatia le nei la lo langi le fa mai ya ua lata mai le ngata anga o mea uma waka ko yai kei mere watato yele tei mo le ngata anga o mea uma le ka ko ke yai aka ukala le ngata anga amen wala kalaka kei me fa umatia ile la lo langi wala kalaka kei mi ka ko kele ko eva ai ile ngei la lo langi o lo tato ono no foi matato nga lue ai amene ai fa fitai le loto ile atua ono ole nganga pa i ole atua lo o ya fa i lua mai me uma lo o ya ta o mai foi me uma le afa piona ona ho ile la no langi lo alala ma sa o loto ai ya makafia fia foi ka ya Ve mai mea umalava ole na ia fa auta amen ve mai kele me ola wala ka malenga ka anga mai wanga ka mai wala sa malenga ta anga me umalava ole na ia fa auta ma ia amen ma ia matahala ma ia etatalo ve me wala ka malenga ta anga mai ka ko fa auta oya ya te oi fa auta fo ya ya te mea umalo fape on fai tato te whao tautai wakako ngā luenga wakako wā mio o tato loto ia tā pena ma ia sanga tā penga ma ia sanga tā pena o tato loto ia whaatu mawina ia whaatu mawina le ame o tonu i o tato tangata amen ia whaatu mawina le o tato i lo so i fuamalo ua ufo i o langa tau vivi mo le atua amene mea ia o umanga fola le atua i langa upu a o fuo le anganga ole ole ono sai ole file mu ole mata alofa ole loto mawalalo mea umanga fa me o mea nga le ka ko ke tau sini o ya langa ile fengo fie e ile kai me ke alofa ke ya wa musu amen ke ya wale kanga kantinu lo wala fanga ya amen e nga foi e kako ele le ya le mafofa urtanga ava ai me foi se tangata wale le ya kusaunga luenga ola e kango fakingo se so tangata e yele la ngona foi ngale pe jealous pe le angale le loto ke ya le o sa fa mai lo fia ele ya se me ke kango e foi se me ma ke kinga nga fo mai mafua kupe ave o mai mafua ya yo faku mai maunga me aile ka ko le no ele fa klokala me ko fa pe me amen o me o lo fa pe mai ka ko ya tato matala amen ya ka ko makala I ka fio fimele le ma me ya ka ko makala ka fio fimele le ma le me na mai ele atu ya tato ngai mai ele nga pa ia ngai musuri ai o musuri ai ya wa ka ko ke wale me o fa ato no tato ele atu lango menga le uma kwa asal kaini amen ale matala ila oile Cristiano ale matala ila oile anda le nga lue ya ile nga ole atue fati no le tiute male male tau singa malo bolo fa mauni unga fkewa ke ya wa fa pe sa o ya fo si le loko ngofo wonge yo ko bi la fa vale ya kaika o manatsunga karko aluai lo fa longo fua ile si tangata amen o lo fa longo fua ile si tangata amen ai mana ya le tu o lo to ile tu se inga luele atu elo loto amen me nga ya ka ko makala ai wonge fa wa se mele le wa faye wa batsu ile atu etango fa atino amen wonge fa wa se mele le na tu ile atu elo loto amen yo foi langa o mea uma yata se fatino ya male ya male ali ole la no langi ki ngale le yo lo loto ki ngale le yo lo mafofau ile si o so tsanga langa o mea nga etutupu sa wale skanga ka sabe wale loto le tsanga ke ya wali uswa ya kuai malolo atu ye mele nga kangolo le tu le mele na matwele nga pa yo le atu ya te oi ai we kangole fa nga lo me ye wa mai tsanga ya te oi ke ka ke ale
ke ia le wale koi fai la lau taulanga na fai mo le tangata ma le tangata ke loi o kaulanga menga amene o kaulanga menga fa pesa se long kaulanga amen o se mete ave mo le se o so tangata o me ki kango ku fak ngai kanga kala matitiva kanga kala fia ai le mo tu le nya inga mai se ngai ngurunga li i ngai le foko akau maka o le tau o le tau por kalame le fengor tsono ai ka swinga ngaka mga o mier so swani a fe nga kela ngo se me mai le tua au we ke ku ua amen lango o lau tau langa fo le menga amen o lau tau langa e kele yo ke me e fai ele e tu e ia le au na le tu ile pule ile fata amen kele yo o le mawale eselo fia ye amen ile upuale tele na sau no sungal fa fenga yo mai imene o tau singa le au na le atua e sa ole le langa o mela e kuli manuer tangata amen me mela yele la ole upor fe por upu foi la au na le atua kere e ke upelo lo tu mai faila ki sau ngila wa manuia tsono le ainga le au na le atua wa fainga luenga tamaiti fainga luenga la ya ainga fo fa na wa fe wa ai atu fe ya so si o manuia le atua tsono le o le ngaluenga le atua ava mai le fe fa fe anga e kango e ke sau e mai se me ai ma hau mai me ai mal fa ngale fia ai kanga yo au ka fa e fa nga e sawa malinga ame ai ole ke kilo aku ole te tilo le manga o mia fo istila ai nga se kupe ai le sawa me nga kupe ya kia ai le fai alo fai ke tanga na yo o tsafa o we ke kulia mai me o ke kulia mai le fai au te sau se au mai le ai va ai tanga na yo o tsafa o lau tau langa fo nga o lo e fai mo le tanga amen o lau tau langa fai nga ke fai mo singa inga ya o singa inga ya sa o le ya o le nga o ngale mana na o manuia o wai mala o le au na le atua sa wai manuia amen ai sia o le atava ai o tsato o le atua amen ale fe me fi au e ka lo fai ia la sa mama wa mare na me ai mai se fu yo o se fa akau ia sa mama wa ke va ex ai nga nga me se so soanya o se me ai o se coupe se le fu tele tu perfect au le fu tele me ai le fe au o le tau tele le ekalesia o ele ke ai ya kule manga o mie sio kwa o se me ai manga o mie sio kwa o se tupe manga o mie se fe so hani i mea tau lava wa fo ina fa na uma ale ngeila o ka ese le ola le upule lo loto ne venanga o fa pe vi yale tu le fela ko kamala malama fika ikaila ya ma inga amen me venga va pe sa o ale au no yala kalu e kuri fe au le mangu yer fe au la ko se le kalesia yanga le le fe ya ku fe au e o mai me ai le fe au e o mai ala ngo me la ya la mana o mie ele kalesia le ya manuia ai ke lo oi ele fe au ele na le fe au te manuia ai ke manguia fe ngai kanga ke e ke manguia fa manuia fe ele atua ila nga luenga mo le tau singa ngai ngai mga o mil so soani amen me ai la we me ne tsama tsi fia ai ha ngi la ya luai e mo moli al sua vai ye pose le ayo le uma me ai petsa o te tau na fai tanga luenga se tasio lo yo au tafa la fe me ka ko makahala me amen fe me tato matala wala kala wala talenga ta anga le lalo langi ma me lo yai amen e auna teu o tato loto mai ka ko va ai i me lo fa pe nga sau ki apolo amen fai o fai sa kele lo fie me aletino fie ke halu ka alonga fai kupe halu le pinko halu le poka halu o ko nga me ke fie ke lo ke lo e ui mai ai le ali ole lalo langi me ya ma ko ka fi mau wa me nga
ave ese an te mai na nga me loa lo langa au nei loa tua o me nga ko ese inga lo kanga ka kuwai wa mana o toya fa fo wina lo langa ma fa fo wina le lo ma fitsanga ma le tua ese langa o le wa mana o ya ave ese me ya ku ese ku inga nga ya amen o ku inga nga ya fa no le tangata amen ke lo ese swa malie be yo se tsa alonga tangata nge meole as faraile fa ai unga lwenga oka Osol paki halul paki alu farkalap o malako wo ka fafau ia ke lo ya ka faunga fo fia ma o ya inga yes ka faunga falong waku ya na la via fo se tsa avale nga ma e alu wako ma o ele wo mana tsa pena ele atu lo no fuanga o wako ma o lo le ono lo le matala amen o lo le matala ona lo le fa utsa ole kio mea umaya tato no futa talo amen kakalo ile atua ile fasino mango le tato savali le fasino mango lo tato o le tato wo langa au auna inga ia fa pe fa manuia mai le atua ya tato au wange e kako wange abangoi e o fi mai ile la lang wa ve o le atali e mala fa fine o le atua fa mai ya tato matala ma ya tatalo amen kako makala batato tatalo ya fa ku mawinga le wa kako le ai amen ya fa ku mawinga le nga kako le ai ma tato watua amen ya fa tu mawina fo yo tato loto ile atua inga ya to sina maile le loto ta maya tato lo kako fucking o inga kako kiuke mafaiva yao na tato yao na tato lufina amen yao na tato lufina yao na tato tausia amene mea umo fapeona polo ya ile atua ila na amene ngai mai ya mua imea umo na mawe o tso le alofa nau ole tasi ile tasi au wange ku ualo walofa au wane tu ualo walofa ile uso atangata afayo mala malama ma esila fia fo ima o mala malama fo ya auya isetangata lo fia mo se fis ngor keleanga kele lai mana o mia maya ole ngi ke kawalu ake ka kero langa o tangata wa pipi ile loto ile atua o tangata wa fa ma oni ona ala ile atua ngakela longa inga umamea ngakela ngonga ka umele nganga ke sitinala le mga omia sosoangi sitinala le se kupe le mga omia eke kuwa ilunga oya halu amene eke halu ya ba ile tangata ngai o tule ngole nganga pa ya kulunga halu yai olo wo yai eke halu akwe ngai do le mele tupu ai onga eto no fole ma mvafo va peoka mata utia le atua le ka ko ke au na yai miene feme ya matsala wa me ka falongo inga fikala ile nganga le atua ya tato se ka ko fa kingo o waka ko ke ku inga amen ifo isi kemi o ya ka ko le flele la va ma le vai fa kingo ka ko kiuki amen ifo kemi fa penga amen ifa pe waka vai waka le la va se waka le la va fo seu kemi o mai le por kalami se foi o lunga foi o nei foi val au wina mau o nanga lo tato au na tato baba aya tua ile tua foi se ye voi ar kemi o me va pe ke foi ar fe ke foi ar fa ko ngua lu akulaka laka fa ko isenga man o ka o vai o ka vai amen o tsale la va amen ai ke lo ele la va le atua sa ilingo le o le nga mo o mai amen ele la va le atua sa ili se le nga mo tsa tso mai mala tsa tso watua amen ele fo ile lo fo le atua ya tsa tso ele fa pe mai foi me o mai o fo ile lo fo le atua o ka ko wole amale ba wale mele ka o le fion pa ya le atua a lo fa le atua le tsangata ai kasine me fo ile o le angsala amen le ang sala le fe mai ka ko makalai ke le muli lua ma faita anga ki nga fai kai ko lua ala ko singa ko follo ko lua le ske le sfafinge ko singa lo ko lua le ska malo e fa penga mai fe mai ka ke makalai me nga amene o ka penga nga tsangata au na ile atu o ka penga nga fe nga tsangata fa le nga amene me umale au mai le upole atu mai ku ese amene afenga o faya lu furu afenga e faya ka lo fai o le ka ko yele ngata anga me uma ku ese
Amen ku ese ngeia ma oile o ese le o ese tangata o le tino ma tangata le lang o oile o le afafine ma le atali o le atua o ka ko o le fana o le atua e a nga ka ko muli sa e me uma na fetsa lai ia ile atua o uma na fetsa lai ia ile atua ya ilana upu ina ia tato ina ia tato tape na pena ma tato. Amen. Vai tape na ile halo so ifo malo wo langa malo wola mai o tso tsadia malanga o tso. Amen ia tas au ma ole lo fa eu fifia yang sala eteli. Amen mai au ma ole lo fa eu fifia yang sala eteli. Amen le lo fala le ole atu le au mai Yesu Kristo. Amen le lo fale mai eu fifia yang sala eteli. Amen e kavai oe kama ya utsato le lo fale fe mai le lo fale nga tsau le sa tsau le lo foi le atua le atua yake oe wow matato lava le fa na o le le atua fe me le lo fangile le ifo ile lo fo le atua fe mai ia mua i me na mawe o tso le lo fa na o le tasi o wa o le lo fa e o fiufia yang sala tele yo tso tsalia malanga o tso malele mui e ba ai le la ngale la mai le le lis mai ya kakokalia malanga ia afi o la fafine wai ma sangiri kalingo wai ma sangiri kalinga fo yo angelu. Amene ngeke wai fa pekele yango sefainga malanga lo malanga mai ngengalo ya tsi o angelu tanga wa afi lo fali la ya ime ka unga fa kingo la ime ai la ya ime le vice si esa we moli atu mo tanga lo afi meya ya kalia aweke mui. Amene ya etalia aweke mui. Amen ole mangaya esele mangaya ole upole atu me femeya ya kako makala ikama ya amen ya tato fa utsa lele kakowa fa alongo markako va ai langa e fa tova ya ti o ngai kama i me ya o me yo lo tsautala ya ile upole atu. Amen makala ila kako i me ya matato fa auta langa yeri kemika ke mele ai manui ole atua. Amen yeri kemika ke mele ai manui ole atua asia wore se matala wore se poto mai le atua me venga le manga yele fai matatalo ile atua ole fa malo si aunga ia pole di malo si le ngalwe le atua tatalo. Amen e ala langa le kali le kako ele atua tatalo se langa ke kakalo onga ka ia e malo sil kakalo o ngakapa wa me fe faka ngu o kakalo ai wala ne ngalo ele otsaria ele atua lo tsalo. Amen ai manga ya lo tsalo ele atua malo lotso atua tsala no atu ile atua se ka wa ku ile atua le so tsangata. Amen la e mana o miel se soani la mana o mia kakalo wai mo ngai kanga tsalo mo usonga ngai fa pione ile manui o le atua ale ngata foi le e foi longa luenga fa atino nai inga ya e ke alo ka o ile le o le atua mai fa ilo ya ilato o kanga ka fia ile atua o kanga mata ile atua ile makiva. Amen ile fia ele fia inu langa ya e ka penga ele atua melele mo ya lo foi atia e fa penga foi la ka ko e fa penga foi mele tatso tse ngalulu e foi ngila lo langi ile fa tsala lele ino le lo langi. Amen e pe foi la ngi me ka ko ke le tatso tse no form fight so no tatso ai au fa fe kai o le fa va le fe a wale atua ono nei foi psychology fa pe on ka ko ya ngi vai kai mi fa nga ingo no penga tsa fai langi fa nga ina fo yo o wala ese WhatsApp na fo ya ile poto man to mai na o mai le atua ya ila to le ngalulu e fati no ne ya por kalame se o ka penga la por kalame to no matofal o makwa vela. Amen pele hai so ale su estelao lao manga ya savili manga ya Paulo manga ya savili me le feto lo pokalami. Amen o pokalami le fai la kakule vai le wa mele o fai lo o fai ngoi mato puna vai mato inga ele au na o ngole ile le vai le kumai ku i o ole malu yo so savili le sawai. Amen
Ya avi ia le atua, amen. Ia se fisela ngona e pi e fa fo wina le malosi. Fa longa kure hangi mersavili a. O nga luenga ia le atua, amen. O nga luenga ia le atua fa mai o ya. O mea ya o mea na fa le atua o le lalo lange tu ai a. Ya o le la o le lalo lange o lo a. Tu ai ona au ya o mea fa ona au mea umangei le fai mai le upole atu ya kako ya e au kako wa ya ona tato mana tuna tu le makako matato mana tu mere le wo fai le atu mo o ma le la family le kako tu sine vai ngola fa mai ya kako wa ya tato matahala amen va ai menga wa va tuele atu ya ti o kango ya kango lu kango e aputi amen kangwe aputi o ame o fai lo le atu ya ti o ke lo wa manuia ti tono lo wa inga o manuia foi le si so tangata o wa o me ya lo ngaluenga le fatino ke lo e manuia le lo tole tangata ya ngaluenga ye fatino amen ai mai fia ele o se menga au mai se tangata ya ti o le menga ka wa kwe ele nganga pa ia o le atu ka ko ke anga lulu ai amen ya ka ko fa ma oni matato fatino le ngaluenga ya ona tato wo foi na mo isi o tato wa iso tato so tangata amen iso tato so tangata amen ai o ke vai kwa ma wornga kanga kama kele mai nga ka vale kele anga mia ai manguia mai fanga langon menga le kuli kanga kartino amen fia kele o fa wo kanga kama wo mia amen fia ye o fa wo tangata mo ya kele le kupe kele ka vale kele mia ai kere le nga foi ngale fa pe mo ma yese mia amen ke lo e o mele bala awale atu o nga ke fa pinga ya asia la ngo sia nga le nga ke alu ke fa atino e ke lo ma nga ye yo lo fa longo le nga le atu amen ase ka ngole atu e o mai tato i me e tato ti sava vale fa atino amen hallelujah ma nga ya ke no kako usika ingile atu male sele le mana yo por calamele atu tsangata ai ola usita amen ai ke ola usita amen la ngole atu na ke sila fia umamia umale feme ye por akanga sala fia por ai mawa o ele lofa feme eu fia amen fa mai nga wa le lofa eu fia yanga sala tele amen. Wow, ele manatuli atu le kanga ka longa le yanga amen ele manatuli atu le tanga le lo le yanga pe afa o tanga ke ke ko lo na fa maula lo ma esa we nga lue inga le por calamele atu nga ku waku ya ti oi ku maya ka ko amen ele nga wa ele nga o tanga tsaye nga lue ka ko malava mai ngo fa ya o to ma fai vai tanga o te whaia o tō ma whai vai tangata whai wala lea amen kere ka oso lalo le vai le kua ma ko kia le whanga mai se ki la pia po le langol ma ko vai kere ki la pia kere le kunga kere ia e kere alu ai whamea ia whai o e matangata ya e o lai se nganga amen me whaia o tō ma whai vai tangata amen ki aru ke kahala ia ku me ke mole mau waku o mea ke whaakingo o le mole mau ngā e o lai le se o soka ngaka amen o au whaati nonga mea ume whapeonga onga kakulangona ina amen o le mea ngā mai le atua o le mea ngā le lei e wha maoni o mea ngā kakokelea e le popole tangata o masani le atua Fikaria ia kanga kaya le arsa ile nga ia mea amen e umai fale le langi o fa penga ala e o lai fwa e umai fwa e le ki se ka vari e umai fale o langa o la savari langa nga kele o fa tinonga le upole atua nga kele o fa kingonga le upole atua amen ai ma nga ia ka ko ska ile upole atua family o le mea le na fola atua ile sala le ye o mai ia tai to tasi ma ona le tasi amen pe mai ia tai to tasi ma ona le tasi le lava mea e pe ona maua e ia ona mea lofa e pe ona ona pule ele le ile lofa tu no winga ese o le atua amen
Kon mahanga ya ole afinga ka ko va vai mai ye tsai tsasi ma au na ole tsasi le tsasi ho ka ko ke mui fai se me ai ko yar ko ka fu te ke ye va ko fu manga yo le fa finga ngai kango ngai al fu ave ye ya ngale ya le ofu o va ku ya lale ya aya ole la ofu so ala be ngale ave fu la me ngale fu ave fu Mone me ole fia iloa e kele ave so wanganga alofa fa mahoni e kele ave so wanganga nga au mai ole mal e kele ole mal ye yo me ale atua amen mal ye yo me ale kele ikaka ka yakia isa u tu isa wanga usa kala fo inga fai e manu aselo to setangasa e ka ke ya la ka ke konfo e ka ke ya fami alo ave se mea ale ave si ofu ye wale fo we sale ni fo ka nga ka sale ofu o lo su amen ya ai ke no amen ole manu ya la tuli la mga ol miele atu lo la fa manu yanga amen fa mangwi ai amen o fo fa pe so walu lai e fa si ofu ave ma si o so la ngalo ke va ai kulo wa ika ya ke no o ngai mela ai ki ngai fa ka va ai ati ai le lo e fa na uma ye le lenga ke ia le wolu ko ya fusi karikali ye ko kongore ingole atua amen e fa me ya Paulo wanga me ko kia nga mawele kele wanga ia ile kala inga ngalu ya Paulo kala ye mafa mata uchino itanga me umana lato ngalu e fa tsasi mai ma tsatso wali fa lo Yesu le lo lang amen e fa penga fo ila ka ko o ka ko ngalu wenga nga fa kingo e kolo ile loto de stangata amen me ya ka ko makala amen e wangi ave o mamea ya e ke vaile nganga awa foi ni ave tsato makanga kai fa vai isi nganga aya ave o makanga kai fa ku mawinga ile fa tu mawina ito tono le inga le atua mata tono le inga fa tu ase o la unga luenga amen wana feme awa ku ke kalia ni malanga mui amen o lo wa ingale felo fana amen ya wa matutua fo ile awali wa makukua fo ipewa ya ola wa ingale wa ilo fana mai tsanga tsola mo kikala ngo pe fe manga luenga pe kele ka kala me ya ocho amen ai awange ngalo ya ocho awange fo kanga kalele inu sei puvai pe inu sei puti pe ai se me ai langa o me uma ke fa kingo e fa mangwi ai le tso tono tso wa inga amen wa masani ala la fanga o kere kaukala mai angala pupula kwa ilunga la koilua awange fo penga sei pu pesa wa kanga kai vela se me ai ala mo wori piki avere piti amen avere piki vai mangu yanga la ko ya martsangata pesa fo ya wore sika ko se suka pole ase me o yese pu vai avere vai esa amen kire o lo wela nga la savadi ngang savadi mai fo ya mse fo ya kire o lo fo ingi me o lo fa pe ona tungan we fina ngalu la manga o miesinga me malu lu se ka fa ngofo le ya ilo na lotso ale ngai ola tsala la le au wangi ko ya ruka kama ave manuia amen kanga kalo ense kong ka ko inga ipuki ale ai se suka ipuvai ai foi mane me ai follow ko ku mane me ai la ko amen ya ka ko mo manuia la ongi ko foi maka kama nguia amen manga ya kere mo ka ko wa ingole upole atua au mai ya o ngale ele ngata ina manuia itsono ainga ona ya tatso alo mafana amen yeso se me ka ko ke faya to se me ka ka lo fele tu e ke making e ke lo le atali imala fine le atua yanga ngaluwenga fai amen ai le ngata faringa e mo o mai tanga tsa ya ti oi amen e mo mana una mo yola tso tso pe fa kuma winga pe ko kongo ka ko pokala me lenga o ka sele le si kenge o ka sele le si kama o ka e fa pe nga ya le tsanga tsa o lona namu o nga luenga fatino o le amela mo me foka ka pe fa kele o se me ke fa kingo nga mele upole atua ngai fe me ke lo fa ai awange ai ke ai amen ya mai ya tso tsasi e pe ona ona o ia e pe ona
maua e ia o le mea alo fai pe ona au auna ma le pule le lei ile alo fatu no winga ese o le atua pule le lei amene e ke pule le lei e ke iloa fasoa soa e ke iloa tautala e ke iloa kausilo ainga o ame o mai failanga o er tangata wai ke fa moe moe ile atua por kalame o ainga e se fa moe moe ile atua foi por kalame tsono nga luenga le atua amen o me nga mai mai ua lata mai nga ta anga me uma o le na ia fa o tai mai ia matala o to matatalo matala matatalo amen ale mo el petem ta po fa alona foi para le sumal van fa mai e pe ona fa mai le tu fa e fa ngata ona fa ola ina tanga tsalele o le ala le me o nga i tanga fa le mata o malanga sala le foi upulanga su valu amene pe foi ngale e fa nga kanga fa ola nga o nga kako keilo ile fa ngo fie o me sa ta to fie ia ile tino le waka ko ka ngofi ave ese o le waka ko le ko manga o le ulanga ka o le ulanga fia sili fa amisa halu halu no mo wa mi fu nga fa ya so ya amen ya so la kala vo mo mo ka ai voli mo e fa e voli ya ke o fu so e mer ka ka le voli ya au kai loro ka fa ma walunga nga kai mi oko fai o kamalo si o kamalo si menga kai mi o makuai ka fa no ngo fai mai kala fa vi wa ka mi kai lava nga kai mi ai muli yang ko yo ka ngukula ka ngaluenga ngai fai la ka ben ka fi ai o kai lo la ye le ai awa o tsato le upole tu le ai la o me la yang ka ko fai ka ko le mama lama le mana o le tu ya tu ese fa mai ka ko makala nge ka ko pipi ya ku ya ile muli lua mal fai tsaanga malele alofa malo manga ku fa apiko o lo le lo so fa mangalo me ya mai kango ko ese umma me nga awange e ko kango ya makala e ke we ko pisia mai ngal mon fai kala ya makala me we ngale mon mole ore ai tele amen e ke mon mole ai foi les kasina america me lang sala ore ai amene ki nga fa ngo wo ko kiki wa makwa fufula mai lo manga wa falongo ngale ki nga wa kumu so le skoye inga ai lo akulo la ko fale la ko confesso me sang fanga o mai ka halo mai ai u falongo ko inga makwa i fala le manga lo to ina ta o to ngol mo inga ngai sang fanga ka alo ka mai ko inga so sa ko mo manga vai le ua mai sa ko karu ai mon me ai falo lotso amene saka kau yang ai fua e wa pola nga fa meso ko ke wale wa melo mangava amene ai lo ala asanga e wa ko ai lo asanga fu e ala ai wale ma fo manava e fa fetai le tu wa o fu tsato ngame amen me ai nga fa lo ngo kwala wo o fa manava wa lava ngai fu e ala ala ki kau samia ai ka se nga me nga le mane ko ese nga ave ese awangi ka ko pisia mai ya ka ko makala la ngole ka ko ye de kai me le umai o istanga tale tale tsonu le maule amen wala tala nga sa anga wala kai nga umale la no langi o nga ka fa umaina ai ke lo e ka ko ki ko ke pa ka la e ke me no amen ke me no mane ke me nga fa nga fitsala ye le tswa ya no e faule va amen kasi nga me ma nga ye ka nga va ai le tsanga tsama tsu po wai le la fika lai ye le tsua fa ilo ye me uma o nor kai mi fa un le va ya e po wai la fa pe lingira lo langi wa ka nga ka ko la o me uma tupu mai le tsua amen o me le ma me se manuia ai amen ma nga ya pe ka ko fa lo longo ila me ale kango ile tu fitsala mai ya tsato fa pe ya o le ka pinga le ele lo le aso ele lo kai ni pa wale me anu fa inga ka pinga o le aso tsa pinga o mau amen pinga tsa pinga no le va fa pinga fo tsato ya ka ko ka pinga ka ko fa lo longo le upole tu ala ngole upole ya longo me tsato me umolo fa piona ona fina ngalo le tu tsato se fa ya amen
Mela ia a fai tau tala se tasi ia tusa ma fionga ale atua a fai au ona se tasi ia tusa ma le malosi o fo ina mai ale atua ina ia vi ia Yesu Keriso ia te ia le vi inga ma le malosi fa lava amene mama ai mo kanga kala fe mai a fai tau tala se tasi ia tusa ma le fionga ale atua ia tusa ma le fionga ale atua haleluya. Me ale me kako kau kakala yeli tato tatala upue au mai e ola yo tato wanganga e tu mau we tato fatu atua e kako ke ngalulu e fatino le alofa e kako ke sosoani e foi ila to woloa fia mau sea le ma se sosoani be fia mau foi se mapusanga i tutono inga o mea mafapenga wa o tato le upole atua amen wa o tato le upole atua haleluya e au na tato usita makako fa longo mafatino amen wale fa me a fa ye fenga tsa na fa ola ina ona fa ola ina tanga tsalele o le ala le mea e o tsangata fa ale matsa umalanga sala o le ala me la ole o kako o le wala ka fio fi me kako malia mai kako ko yo o nyenga kako fa ya mai kako vale ya male vai kai mo kako pongisa sa so nga fa ya ile o langa keminga o le mo me voi ngali ka ya kule skolu fa mai le skolu ale ako por keminga me ala fa mai a fa ye fenga ka a fa ye fenga ta on fa ola inga tanga tsalele amen la ngai fengo fier ka ko ngalwenga le fa kingo amen o le ka ko ke ka uma fa ya maka ko akule tsu tsalo ka ko wo la ngai ke ko pisia mai ka ko mai ole ala le me o tsanga tsa fa ale matsa umalenga sala ai ya ngai nga ya tsi oile tsali le ya tsi o tsali o la fo ye a fa yo la fa ilungo longa fia papula amen olonga fia ka ua amen ya elevi fongar kai me ka ua kai me o mai ele o mai ele ko sape o mai le ngata anga me uma yo fe ku me kanga ka me ku me le ko me so la ile ko pe o le asori ngata anga me umba me so la ile ko ile lava amen me so la ile ko le lava e fa pena fo tsanga tsale matsala ma tsanga tsale tu mau ma tsanga tsa e pe fa ale yango ya e fa tsa va ile upole atu ale lo o ngai mo moli mai ele ile upole atu ya tsi oi le o langa malaunga lubenga me uma tsato te fatino anga le fe mai e fa masino ina itsato winga lubenga uma fa masingo foi kako e fa masingo foi ya ulo wola le alofa e fa masingo foi ya ulo ilo umuli lua malo fai mele yanga fai mea makanga ale ole mana onga ole atua e fa masingo inga foi ya ile yo ule kausinga mal fa maone o matua kako makua e fa masingo foi kako e fa pea sesi fa pea o ta mama lo tina ele fa masingo ngai oi ngale lelo tau singa o mato ngai usikai ngai fa longo ngai asu sei po vai lo ka mama lo kinga ngo wala au me ya oi ngai fa yese me ka usami lo kama ngai fa yese me ka usami lo kinga o me umanga kerisiano male ai ngole atu e fa masino ina tsato umale aso ngata anga o me uma na tato faya kako ke koe kali yako foya fa ina tato mani malo ina mai vai nga amata mai ilo soifua malo uola amen wow ko meki ya kako o ko meki ya kako ya sama amen ai fa yo ngai ke ku mawe per o langa so nga fai malo langa le popole malo langa le matsa wile atua amen ya sorry astonat me vinga ni fe mai ole ala le me o tsanga tsa fale matsa umalenga sala yo se oli ale kongu ungor kanga kale matsa manga sala me yang awala tsa menga tsa anga me umala ole na ye fa utsai me ya matsala o tso malitsa tsalo me yam kako makala matsatsalo ma fa utsa kako fa ka kako mangako kako mangafaka va me kako kifaki ngoinga au foi kako ki mangafaka va sangata ale mana onga ine yafi ia e tali se mana ongo se fia mawalea fesosoani amen ia e tali se mana ongo se fia mawalea fesosoani
Ye me kako ke no tato sa puna ni mai ngole ya feel tato testimony awa mule o ba yak fo ni o swinga le o langa soifuanga o swinga mengolo o langa le makanga mengolo savalinga ngau o ya o le o la mimika so o nga fai e fua le o lo o langa manga o yesilia ko ile skangaka nga o pape ko apala ai umane ngula le ele kinkikila le koe ole ko ai kinkikila ole o ye de kai la vere li more la isi ai ngalo yeti o o meo vi ingale tino malela no lang ai fa no ile o lota ale fe me kako wa tato fauta uta matato matala matatalo amene nge koe o mai fa so nga langa le ai o mai fa so nga o mar gaming me nga le fe me fe busivalo e pe yo na fa me tu fa fe nga ta na fa la ina tanga talele langa o kako ole ke soifua ma o hola ole tato le tino e kako ke koe kilo me o man kako fia ya e ka ma fa ya la le e ki apolo kam fa koe koso o nga ye koe lu aku ala nga lesa ili se va nga ati apolo amene lesa ili se va nga ati apolo ai manga ye yo kako fa auta amene manga ye kako matala me nga pa pe o ile ai la swa fa yesu ma koe ka ofia kwa ile le nganga ka fa sa ole le ai fa ko fa so fa le la lo langi tata le to e masal to fa nga sala wo mo e malo o langa o kamanga ngale ai ngalo ma fa wana o yesu le o la e fa va ale o ai ko langa sala la ko ya mai matsahala tatalo fa uta ye fa uka me uma ye loa le saula sau el kangaka ye loa fo le saula sau ele e ka amilo me ya male mar kangaka le o le tino e sau e fo mar tia apolo amene ai fe me ya tato matsahala ma fa uta ya tato tu mau ile tatalo unga kakoa mawale o manuio le atua ia vi ele tu ne vai ngala fiafi yo se o se tato por kalamenga testimony ne ia fiafi le upo le atua ia afe wasuia mai lo langa ile na mai o le atua tono lona ainga ya se mela koe kako koe avanga I fore loto ye me na tato o mai ai ka kia lo mola ko la le fiafi ai ko kalia mai ko fa kwa ya o ko ye ai o le ko fia wa ya o le lo fa mangalo o le ko fia wa ya ko fia ka masui o le ko ya le ai fa ko fa aya e ka ko makala tato tatalo afe sa se fia misa me ya o ya o ke fia misa fu ya o ke fia misa fu ya ka ko lo ana tato wa fa uta ya tato lon tato fa uta ona tato mawale fa manu yanga le atua ya fa manu yanga le atua fami o fa manu yanga ngai ka ko ke mangu wi sino le bala langi ya engaka ngai ole manu wi o mana pena le atua le ke fa kali ai ma e matsala ai ma e fa uta ai matato tatalo ai amen ole lange mane no fuanga o mana pena ile atua molan ole manguia nga le ka fa kali ile atua ya ti o manuia fa nga lo ke fa kali ai awa ka ko ke le fa uta me o ka ko ya le ka ke ko kami mai ka ko ya nga ya tato matala ma ya tato fa uta matato tatalo langolo sa ili la barki apolo siona awala e koe maua ila o e ma amene ar kai me ke koe maua ia maua o ti apolo o ka fefere faingo o e kiki ko lopu le lunga se me e o ai lunga pe ka fai lagi walu wifo lunga le fainga nga le masia si man fa lu mai na man fa matanga ina ai sia wale sia fa uta wale ese matala ia fa man wiele tuela na upune vai ngala fiafi la to umala wala fa peona fa tasi mene mai ngala fiafi tso por kala me ia fa man wi atule tu ne fiafi ya ile ngale le yole atua tu sai foi por kala me ia ne ia mawalunga le vi ngale atua ia fa tsa vat foi se sta le ya etere le tfunga ya ko po fui maono amen oko welcome
Taliu mai titi sai oilo na tinu kengar kiwi ya mi ele ole atua ne ya fiafi ona ole matango fi ole upo le atua ele se upo tangata ole upo le atua o wa tato ya mafatu ma wina pero tato wa fatu atua ile atua ya mole atule nga fafta ile sunga tato fatonu Mikaele preta ile ngata foile ya o wompa anga testimony awa ya ile anga leo le atua ya for file mole atua ne vai ngala fiafi fe foi sema mausa e maua mai foile leo foile ona tina ya anga le leile atua ya tala ya koefa popo atile le ngapa iyo le atua ya ti oi le fa mala maina le upo le atua ne ya fiafi ya lo fa io tato iseta talo ya tamafa tsaile ne ya fiafi wa mai ala up safa peona faso ina lo ona tina mala au na wafio tama ile se ato ya te mato na oyo le ato lo wafio fo ete fa ato ina le tape nanga male ngalu wenga tsangata mala au ne va ngola afia fitsama fa manuia le fa longo la fa na fa manuia so mato watu no samoa ya ai mase fo ile la lo langi ato fa manuia fo fa tonu we ngata fo ile le fa tsuwa mala inga fa manuia au na mafale tsuwa so se puna vai tonu so mato watu ai mase fo watu no mama ya anga le la o fiela ya fa manuia fa asili le fa manuia la upu tsamane ne ya fiafi male fa longo la fa na for ili inga ya te o matu mau pe fata vaya e mato ona o Yesu o wole mavala awa twaine amen and amen. To God be the glory forever and ever. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Hallelujah.